Zdravo ljudi, danas ćemo da igramo Minecraft Sky House. Dok nisam snimao, nakupio sam malo kamenja i porasla je pšenica i vidite uzeo sam jednu pšenicu i dobio sam dva sjemena i posadio sam. Da vidimo imam li sjekiru, evo ga, da posječem ovo drvo. Pošto sam u prošloj epizodi počeo da pravim ostrvo za ovce, u ovoj ćemo ga epizode završiti ako stignemo i da ovce stavimo. Evo odmah jedne sadnice. Evo. Da vidimo koliko ćemo sada, evo dvije, koliko javiti. Još ovdje. Evo. Dobili smo sadnice. Hajde ih stavimo u kovčeg, jednu ćemo ostaviti da posadimo. Gdje nam je, evo. I hajde da ovo drvo pretvorimo u letve. Znači treba nam jedna vratnica. I ovo ćemo ogradom. Sada proširimo ostrvo. Hajde da čučnemo. Evo ima 3 odjednom, stavljamo. Evo ovdje još. Pa moramo da slomimo. Evo krampa, da uzmemo krampu. Ovo je dovoljan tor. Hajde sad da napravimo. Evo ovdje. Da vidimo samo nešto. Evo još ovdje jedno. Ovdje ćemo ogradu staviti. Ajmo sada okolo. Moramo prići malo. I evo završili smo. Ajmo sada da spojimo. Da imamo put. Evo. I ovdje ćemo staviti još dvije. Evo idemo ih uspojiti kad je već samo dvije kocke između ostale. Evo ga. Sad hajde uzmemo ovce. Jaja od ovce. Evo ih. Jedna. Op. Evo druga. Da zatvorimo kako ne pobjegle. I eto. Da vidimo kada će noć. Imamo još. I hajdemo da proširimo, da počnemo prati iza svinje. Vamo ćemo na drugoj strani.
Neko ćemo ovo tamo morati prošivati jer ćemo praviti šumu. Evo prošli put 3 odjednom. Ovdje nam je nestalo. I još ovdje. Da vidimo kada će noć. Hajdemo u krevet pa ćemo sutra nastaviti. Evo. Opas. Da vidimo. Evo, piše da možemo spavati samo noć. Još nije noć spala. Da vidimo, mjesec izašao. Evo ga. Evo sada probamo. Evo, zaspali smo. Hajde sada završimo onaj motor. Čučnemo. Hajdemo opet 3. Evo, ne treba nam već ostav za svinje. Op, evo ga. I još ovdje. Sad imamo dala malo nešto ogradim. To nema još ograde. Moramo sečke dok nam poraste drva. Ajde još malo ovdje da raširimo prolaz, barem još 2. 1, 2. Evo. Hajdemo ovamo još jedan da bude skroz do kuće. Pa ajmo, ko smo već da ovo spojimo. Evo. Budemo imali dovoljno kamena. Evo. Ovo stavimo ovdje, ovo ćemo uzeti. Ajde sada da iskopamo. Onda ćemo moći da spojimo, da ne možemo dofati. Ne možemo. Hajde još jedan red pa ćemo onda probati. Idemo sad. Op. Sad može već. I ovdje. Eto ga. Evo, spojili smo. Ajmo sad uzmemo ovu ploču. Sad možemo da ustanemo. Op, samo vlag. I da vidimo koliko nam je porasla pšenica. I hajde, pošto nam ostalo još samo malo kamena, da ga što više rašimo i ovdje malo. Op, ajde iskopamo. Ajde, ja sam ovdje planirao da napravimo to za kokoške. Kada ga počnemo da vidimo možemo ovdje nudati. Evo ovdje ćemo početi ostrvom. Eto može biti. Sve kokoške ne treba. Sasvim dovoljno.
Da vidim ovdje. 8.2. To ćemo da završimo u sljedećoj epizodi. Hajdemo ovamo. Opa. Da vidimo, evo, dosta nam je porasla bundeva i lubenica. Eto je. I to bi bilo to za ovu epizodu. Lajkujte, šaljite vaše komentare i